10 июли соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дуюмин чорроҳаи сесатҳаро ифтитоҳ карданд. мо бо пешвои роҳкушову раҳсозу раҳнамои худ боз ба як рӯзи хушбахтӣ расидем. Шукр. Дуюмин чорсӯи сесатҳа дар шаҳри Душанбе баъд аз 2 соли интизорӣ ва ҷараёни корҳои бунёдӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. Акнун мо дар фурсати бисёр мувофиқ метавонем аз қисмати ғарбии шаҳр ба маркази пойтахт бирасем. яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин мутобиқ гардонидани роҳҳо ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои мошингард мебошад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар замони соҳиб истиқлолӣ лоиҳаҳои зиёди давлатии сармоягузориро бо ҷалби миллиардҳо сомонӣ амалӣ гардонида истодааст. дар давраи миёнамуҳлат таҷдид ва азнавсозӣ зиёда аз 2000 километр роҳҳои мошингарди ба меъёрҳои замонавӣ мувофиқ пешбинӣ шудааст. дар ин замина мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар гардонидани ҳолати роҳҳои мошингард дар пойтахт кӯшишҳои зиёда ба харҷ медиҳад. дар ин замина ёдрас мешавем, ки татбиқи марҳилаи дуюми лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, бунёди роҳи автомобилгарди сесатҳа аз километри 0 буриши роҳи ҳалқавии маҳаллаи Қарияи Боло то километри 4,9 дарвозаи ғарбии пойтахт моҳи марти соли 2018 шурӯъ шуд. иншооти мазкур дар 3 марҳила бунёд гардид. марҳилаи якум аз километри 0 то 1,2 яъне мавзеи асосии роҳи сесатҳа, марҳилаи дуюм роҳи мошингарди дусатҳа дар бориши кӯчаи Маяковскӣ бо хиёбони Исмоили Сомонӣ ва марҳилаи сеюм роҳи боқимонда то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе.
корҳои бунёдӣ дар дуюмин пули ҳавоӣ яъне эстакада бо маҳкам кардани атрофи мавзеи сохтмонӣ, кандани мунфарши роҳ, дарахтҳои монеаэҷодкунандаи канори роҳ, чобун барои ҷо кардани зерсутунҳо, бартараф ва барқарорсозии иншооти зеризаминӣ аз қабили системаи обу коррезу равшанидиҳӣ, қубурҳои оби гарм ва хатҳои алоқа оғоз гардид. дар муддати корҳои сохтмонии дуюмин иншооти азими нақлиётӣ дар шаҳри душанбе ки давоми 2 солу 4 моҳ ҷараён гирифт, ҳудуди 200 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон дар бунёди роҳи автомобилгарди 300 ҳамарӯза зиёда аз 50 то 80 адад техникаҳои соҳавӣ ба кор ҷалб гардиданд. танҳо барои қомат афрохтани зерсутунҳои асосии пули ҳавоӣ 8 марҳилаи бандубаст ҷараён гирифт ки кори саҳл ҳам набуд. سمت حرکت‌های استکاده نشون دادگیه اینجا دیگه سطح زیری زمینی سطح زیر سطح اول که از کوچه سینو طرفی کلین میبرد میرود این سمت حرکت‌های رای دور و دوری سطح دیگه سطح سیم استکاده میشه که نشون دادگیه است. иншооти ёрирасони роҳи 300 маҳаллаи қарияи боло иборат аст аз 4 гузаргоҳи пиёдагардии зеризаминӣ, системаи коммуникатсионӣ аз ҷумла газ, алоқа, равшанидиҳӣ, обёрӣ барои сабзкории гирду атроф, хатҳои троллейбусгард, системаи барқтаъминкунӣ ва иншооти маркази шаҳри бехатар. дар баданаи пояҳои канори роҳи мошингард раҳнишони нуртоб насб гардидааст ки дар шабонгаҳ ба ронанда кӯмак мекунад то самти ҳаракати худро муайян намояд. дар раванди корҳои бунёдӣ дар чорсӯи нақлиётии 300 дар ҳалқаи даврудаврии маҳаллаи қарияи боло нақшаи ҳаракати 19 хатсайри нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ, 5 хати сайри автобусӣ, 4 хатсайри троллейбусгард ва 10 хатсайри микроавтобусӣ тағйир дода шуд. чорсӯи 300 қобилияти мошингузаронии зиёд дошта барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофирбари истифодаи умум аз ду самт хати ҷудогонаи ҳаракат дорад. در انشاءات ذکر شده در برابر ساختمان راه همچنین ساختمان پل‌ها، راهروهای پیاده‌رو، راهروهای پیاده‌روی زیرزمینی، ساختمان انشاءات‌های روشنیدهی، سبززارکنی، آرایش‌دهی شهر و همزمان ساختمان خط‌سیر ترولبوس که زیاده از 4 کیلومتر در بر می‌گیرد. همزمان ساختمان سیستم کمیسکای زیرزمینی که هم مکمل از نو کرده شدند و مانند ساختمان آبی نوشاکی، آبی گرمدهی، سیستم گاز تامین، سیستم ساختمان علاقه مکمل ساخته به استفاده داده شدند. лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии душанбе турсунзода сарҳади ӯзбекистон аз тарафи институти лоиҳакашии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шуда, амалишавии онро маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон бар уҳда дошт. лоиҳаи мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бонки аврупоии таҷдид ва рушд ва бонки осиёии сармоягузории инфрасохторӣ татбиқ гардид. қудратчии лоиҳа ширкати Xinjiang Communication Construction Group-и ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. назорати сифати корҳои бунёдиро дар ин роҳи мошингард ширкати машваратии Эптисаи Испания бар уҳда дошт. дар доираи амалишавии марҳилаи дуюми лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии душанбе турсунзода бунёди роҳи автомобилгарди 300 аз километр 0 то 4 тибқи нақшаи коргузорӣ ҷараён гирифт. бо ба истифода додани чорсӯи якуми 300 дар маҳаллаи 82-уми пойтахт мо истифода аз роҳҳои болои ҳамро таҷруба кардем ва мутмаин ҳам шудем ки бунёди роҳҳои болои ҳам бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиётро таъмин мекунад, ҳолати раворо беҳтар мегардонад ва барои роҳгузарон низ шароити мувофиқро фароҳам меорад. сатҳи сеюми эстакадаи қарияи боло рӯи 12 сутуни пурқувват қарор гирифтааст ки бо дидани ин ҳашамату андоза метавон гуфт ки роҳи 300-ҳаи қарияи боло як маҷмӯаи нақлиётиро мемонад ки дастоварди замони соҳибистиқлолии кишвар аст.
масъулини лоиҳа мегӯянд ин пули ҳавоӣ мувофиқ ба категорияи якуми роҳи автомобилгард бунёд гардид. баҳрабардорӣ аз он ҳолатҳои андармонии воситаҳои нақлиётро бартараф мекунад. дар гӯшаҳои алоҳидаи ин роҳи сесатҳа ки барои кабудизоркунии канори роҳ пешбинӣ гардидааст, гулҳои гуногуни мавсимӣ шинонида шуд. дар чорсӯи маҳаллаи қарияи боло ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар се сатҳ пешбинӣ шуда, сатҳи дуюми он аз ду пул ва ҳалқаи давродаврӣ иборат мебошад. дар сатҳи сеюм ҳаракати нақлиёт аз самти шарқ ба ғарб ва аз тарафи ғарб ба шарқ тавассути пули дарозияш 123 метр таъмин гардидааст. дуюмин чороҳаи сесатҳаи душанбешаҳр аз 6 қатори асосии ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз ҳар самт иборат аст. дар роҳи мазкур 5 адад гузаргоҳҳои зеризаминӣ сохта шуд. аз он ҷумла 4 ададаш дар чороҳаи хиёбони исмоили сомонӣ бо кӯчаи Абуалӣ ибни Сино ва 1 ададаш дар шаҳраки Зарнисор сохта шуд. аз ин гузаргоҳҳои зеризаминӣ 3 ададаш ба лифтҳои замонавӣ ки аз ҷумҳурии Туркия ба мо дастрас шуданд, барои осон намудани шахсони имкониятшон маҳдуд сохта шудааст. дар эстакадаи сесатҳаи буриши хиёбони Исмоили Сомонӣ бо кӯчаи Абуалӣ ибни Сино дар қабати якуми роҳ ки ҳангоми фасли баҳорон боришоти зиёди барфу борон мешавад, мо дар он ҷо васл намудаем 3 адад ҳавзҳои обҷамъкунанда ки ба воситаи латок ба ҳамон қисми нол мефуроянд ва дар он ҷо ба воситаи қубурҳо ба даруни ҳавз ворид шуда об ва ба воситаи насосҳо ки дар ҳар як ҳавз дутоги насос ки дар як эстакадаи ҳамин сесатҳаи қараболо 6 адади насос хобонда шудааст ки ҳангоми ба кор фаъолият кардан агар аз кор ягонташ барояд метавонад дуюмаш бемамоният фаъолият кунад. барои бо барқ таъмин намудани ҳамин насосҳои обкашонӣ мо дар 2 қисмат трансформаторҳо мондагӣ ҳастем ки ҳамчун худмухтор автоном нагӯем, агар хато намекунем, ба кор фаъолият мекунанд ки ҳар кадом онҳо 160 киловаттиро ташкил медиҳанд. якта дар кӯчаи Абуалӣ ибни Сино мондааст, дигаре дар кӯчаи Маяковский ва инчунин дар паҳлӯи трансформаторҳо 1 адади генераторҳои 100 киловатта ки ҳангоми масалан дар микрорайон қувваи барқ набошад ва боришот бошад, метавонанд ки ба зудӣ ба тарзи автоматикӣ генераторҳо ба кор дароянд ва обро аз зери замин бароварда ба латокҳо партоянд. дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, қитъаи роҳ аз пайкараи Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар кӯчаи Маяковский сохтмони роҳи автомобилгарди дусатҳа бо дарозии 24 ва паҳноии 62 метр ҷараён гирифт. гузаргоҳҳои пиёдагардӣ дар роҳи автомобилгарди дусатҳа воқеъ дар буриши кӯчаҳои Маяковский бо Нусратло Махсум дар сатҳи якум ва дуюми шафати роҳ бунёд шудааст ки бо татбиқи ин лоиҳа бехатарии тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин мегардад. дар кӯчаи ба номи Баҳовуддинов низ роҳи мошингард дусатҳа шуд, дарози 18 ва паҳнои 60 метр. 4 гузаргоҳи пиёдагардии зеризаминӣ дар иншооти чорсӯи сесатҳа ва 1 гузаргоҳи зеризаминӣ дар маҳаллаи Зарнисор бо фароҳам овардани шароити мусоид барои тамоми табақаҳои аҳолӣ, аз ҷумла барои ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ, беморону барҷумондагон ва модару кӯдакон бунёд шуд ки дорои лифтҳои муосир мебошад. ин бори аввал аст ки дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе гузаргоҳи зеризаминӣ бо ба инобат гирифтани ҷойгузории лифт бунёд гардид. кабинаи кушоду барҳаво, мутобиқ кардани ҳаво мувофиқ ба фасли сол, равшаннокии дохилӣ, овози паст, иқтидори вазнбардорӣ зиёд ва дарҳо аз ҳарду ҷониб аз ҷумлаи бартариятҳои лифтҳои насбшуда дар чорсӯи сесатҳаи маҳаллаи қарияи боло мебошад. ёдрас мешавем ки ин лифтҳо дар шаҳри Душанбе истеҳсол шудааст.
Tacikistan'da yapılan yeni alt geçitlere, yeni yol üzerinde... ما در تاجیکستان کارخانه استحصال لیفت را تأسیس دادیم. لیفت هایی که ما در این گذرگاه نصب کردیم پیش از همه برای استفاده برای شخصانی دارای امکانات‌های محدود جسمانی پیش بینی شده است. این لیفت های معاصر توسط نوترین دستگاه تجهیزات ترکی استحصال شده است و ما همچون استحصال کننده به صفت و فعالیت آن کفالت می‌دهیم. موجودیت گذرگاه‌های دارای لیفت در نزد شهرک شفابخش برای بیماران و بیمارداران نیز بسیار موافق است. این لیفت‌ها دو در دارند و درهای آن از هر دو جانب گشوده می‌شوند. تا امروز چنین نوعی لیفت‌ها در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در تالار نمایندگان رسمی یا ویبسال مورد استفاده قرار داشت. اکنون برای در حالت خوب کاری نگاه داشتن لیفت‌های زمانوی در این گذرگاه‌ها هر یک ساکن و مهمان پایتخت باید با نمونه عبرت بودن همچون شهردار و شهرنشین سهمگزار باشد. در برابر ساختمان استکادا باز دو پل دیگر، یکی از آن در برش خیابان نصرتالله مخزوم با کوچه مایاکوفسکی و دیگر در برش خیابان نصرتالله مخزوم با کوچه بهاودینوف قرار دارد. و در برابر این باز ساختمان 15 عدد ایستگاه‌های نقلیاتی، اینچنین برای تامین بخطری حرکت پیاده‌گذرها در نزد استکاداها انشاءات‌های زیرزمینی بنیاد گردیده است و باید گفت که برای شخصانی که معیوب هستند و برای شخصانی که محدودیت دارند در امکاناتشان، برای آنها لیفت ها در انشاءات‌های زیرزمینی بنیاد گردیده است که میتوانند از آن به یگان مشکلی استفاده کنند. و فکر میکنم در عرفه تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی به انجام رسانیدن انشاءات مذکور و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات یکی از دستاوردهای بی‌نظیر در دوران استقلالیت میباشد. نسبت به سالهای قبلی امروز هنگام تهیه لایحه‌های راهسازی پیش از همه شدتناکی حرکت واسطه‌های نقلیات به اینابت گرفته می شود. عامل‌های دیگری که در وقت از نوسازی راه‌های حدود شهر دوشنبه طی سالهای اخیر به اینابت گرفته شد، فراهم آوردن شرایط مساعد برای تمام طبقه‌های اهالی، مخصوصاً برای شخصان دارای امکانات‌های محدود جسمانی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر کم مصرف برقی هنگام وصل و نصب نظام روشن‌دهی میباشد. در دایره از نوسازی راه و کوپرک‌های پایتخت وسیع نمودن سطح راه و بنیاد ایستگاه‌های زمانوی نیز به اینابت گرفته می‌شود. حرکت واسطه‌های نقلیات در راه سه‌قبته با علامت‌های اشاراتی و خط‌های افقی تنظیم می‌گردد. برابر انجام دیگر کارهای ساختمانی، تکیه دیوارهای روی و زیر زمینی هم بنیاد شده است. مورد ذکر است که عملی‌شوی طرح مذکور به حرکت بی‌ممانعیت نقلیات ترانزیتی، جمعیتی و بارکشانی مساعدت کرده، همچنین رفتارهای بی‌خطری پیاده‌گردان را در این خطه تأمین می‌نماید. ضمن شناسایی با انشاءات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و کارهای ساختمانی موافق استانداردهای جهانی و با صفت بلند انجام یافته بهای بلند داده توجه مسئولین را به آبادانی گرد و اطراف و نگاهبین منبعده انشاءات معاصر جلب نمودند. زیرا بنا به تاکید سرور دولت این راهها باید سالهای دراز به مردم خدمت رسانند. در دایره عملی شوی لایحه بهتر نمودن حالت راه منطقوی دوشنبه ترسونزاده، قطعه راه از برش خیابان سینا با خیابان اسماعیل سامانی تا دروازه غربی شهر دوشنبه در محله 82 پایتخت نیز چنین یک استکادا قبلا از طرف پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مورد استفاده قرار داده شد. ساختمان این پل هوایی 22 ایول سال 2016 با اشتراک به‌واسطه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان آغاز گردیده بود و آن وقت رهبر دولت به فرمایشگران و پیمانکاران انشاءات جهتی با صفت بلند و در مهلت معین شده به سامان رسانیدن کارهای ساختمانی دستور و هدایت‌های مشخص دادند. انشاءات در مدت 2 سال با سطح و صفت بلند در روزهای تجلیل از 27 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شد. تطبیق با ثمر با صفت لایحه‌های کمیونیکاسیونی، بنیاد راه‌های آهن و ماشین، نقب‌ها و پل‌ها برای رسیدن به یکی از هدف‌های اساسی استراتژی حکومت
ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ муҳиму саривақтӣ мебошад. мувофиқи маълумоти сарриёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе, то соли 2025 10 адад ва дар доираи амалишавии нақшаи генералии шаҳри Душанбе ҳамагӣ 20 адад чунин чорроҳаҳои сесатҳа дар ҳудуди пойтахт бунёд мегардад.